Reka nongere mbasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri mu bice bitandukanye, niba uri mu Rwanda, niba uri Rwotamasimbi, aho waba uherereye hose, ufa kuba ufata umwanya wawe ugakurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mwese. Reka tubifurize kugubwa neza cyane, gukomeza kumera neza cyane rwose. Utameze neza tumwihanganisha tumubwira ati hangani, kandi tuboneraho no kugusabira ku Mana kugira ngo igufashe nawe umere neza. Mwese tujye tubana mumeze neza. Ni Hot News TV rero, niba bikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera iwacu mu ntara cyangwa se iwacu mu makaritsiye, kambivuge gutyo. Nkaba ngarutse kugira ngo mbagezeho amakuru mbazaniye muri aka kanya, bityo nkaba mbahaye ikaze mwese aho muherereye hose. Mushyashya mwibutsa gukora subscribe cyangwa se abone, n'undi wese dukurikira utari wabikora, kugira ngo ajye abasha kubana natwe umunsi ku wundi. Amakuru yacu yo muri aka kanya, reka nyarukire mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi haravugwayo impanuka yaje kuba yakomerekeramo abantu bagera ku 10. Ni impanuka yabaye kuri uyu wa 30 Kamena 2025, aho ari imodoka iri mu bwoko bwa Coaster cyangwa se imodoka ya Coaster ikorera kampani ya RFTC, yaje kuba yakomerekeramo abantu bagera ku 10, umwe ahita yitaba Imana. Amakuru avuga ko rero mu gitondo cyo ku ya 30 Kamena 2025, imodoka ya Coaster ikorera RFTC yavaga Bugarama yerekeza Ikamembe mu mujyi wa Rusizi, yakoze impanuka ihitana umukecuru, inakomerekeramo abantu 9. Bivugwa ko habanje gukomereka abantu 10 bose, hanyuma uyu mukecuru witabye Imana nawe akaba yarari muri abo ngabo 10, hanyuma hasigara 9 bakomeretse, we yitaba Imana akaba yaritabye Imana. Bose barimo kujyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'abaganga, ariko we akigerayo ahita yitaba Imana. Makuru akomeza avuga ko rero uyu mushoferi wari utwaye imodoka bishoboka kuba byaratewe no kuba yari yanyweye inzoga zitari zamushiramo, ndetse bigakubitana n'umunaniro, kuko nkuko byatangajwe bamwe mu bashoferi bakorana n'uyu mushoferi bavuze yuko ngo uyu mushoferi yari yaraye anywa inzoga, ataha mu gicuku cyane mu masaha ari hejuru ya saa sita. Ageze mu rugo ngo aryama udusaha duke cyane, kandi babisaba yuko umuntu aruhuka igihe kinini. Ngo saa 11 rero yaje guhita abyukaza mu kazi, araza afata imodoka yuzuye abagenzi ahita agenda. Akigera imbere nibwo yaje kuba yahita akora impanuka, bityo akaba ariho bamwe mu bashoferi bakorana n'uyu mushoferi bashingiye bavuga yuko impanuka yaba yaratewe no kuba umushoferi inzoga yanyweye zitari zakamushizemo, ndetse bikakubitana n'ibitotsi, hanyuma agakora impanuka kuko yaragiye ngo abanza kugonga ipoto. Arangije kugonga ipoto, imodoka irangirika, asa nk'uyigarura mu muhanda. Muri uko kuyigarura mu muhanda nabwo ihita irenga umuhanda epfo mu ishyamba, iragenda ikubita ku giti, iyi modoka irangirika cyane. Abo bantu bagera ku 9 bahita bakomereka ku kanya. My friends, twirinde impanuka, twirinde ibyo polisi itubuza kunywa inzoga. Tuzi ko turatwara imodoka ndetse no kuruhuka bihagije mbere yuko tujya mu kinyabiziga tugatwara abagenzi. Gayo nguko rero, reka twihanganishe umuryango w'uyu mukecuru. Ni umukecuru ukuze uri hejuru y'imyaka 50, nawe tumusabira Imana ibyumve imwakire mu bayo. Ngenda umuhungu wanyu Mr Habu Big Baby Mind DJ. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro birakomeza kugenda bitambuka ahangaha ku Isumbi, ahangaha kuri Hot News TV. Caca naho mukanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbagezaho bya hato na hatoya.